Mogala o tša mabelo Caster Semenya o tšwela pele ka seo a se ratago. Ntwa ya gagwe le lekgotla taolo la World Athletics ile ya loya. Bjale kganyogo ya gagwe e nyakile go fela ka go rola modiro go dipapadi tša 2012 London Olympic Games. Se morago a gore IAAF e mo gapeletše go tšea dihlare tša go fokotša maatla a senna. E fela o bile maemong a bobedi morago a gore Maria Savinova wa Russia yo ka moragonyana a mogile go mmentlele wa Kgatha ka lebaka la go šomiša ditagi. The race, didn't go according to plan. I'm going to be honest with you. Because at that particular time, that's when, I had a deal, with the, IAAF. I was on medication then. And then, that medication could not make me run good at all. When the bell rang, I was almost, about to quit the race. And then the body just, switched on. Last 300, and then I'm like, okay, let me try for the last time. If I do not pass this Burundian lady, I'm out. Ntwa ya Semenya ya gore toka e phetege se fele. Eupša bontši bja basadi bo ganetša ka melao ya kgatelelo. Semenya o nyaka diphetogo go se. The condition that we're in, we cannot control it. It's genetically, and you're born with it. There's nothing you can do about it. And all these young girls, they are talented. They want to pursue their careers, and there's no one who's fighting for them. Our leaders are cowards. Ntwa ya gagwe e tla tšwela pele ge a ema methalading wa medimo dimetara tše 5,000 tša African Championship ka Mauritius ka Laboraro.